zurura bizi ko abashefu bahe kuko ayo bamenyesha turi kwatera amabuye we muze uraze ngoma nakubwira wa mu mwanya uragira inkoni wewe nizo tufise ntabwo zirasa abashiti banyu nagiye kubasuhuza hano kuri News. Nizera ko muri hose mumeze neza, amahoro y'Imana bane namwe. Bumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi cyangwa n'izindi ndimi zenda gusana zo kwumva. Nagiye kubasuhuza. Sasa kiri kingaruye. Nabonye video hano. Mbona video numva iranyumije. Numva ntabwo nshobora kwiherera nashaka kwibasangiza. Nta busesenguzi ndi buyikoreho ntumbaze ngo byabereye he, ntumbaze ngo bimeze bite, ntabyo nzi uko nayibonye niko ngiye kuyibaha, numvise ntayihererana. Ikanyibereka iyi video muyirebe, hasigaye namwe ubwo urasigara bitekerezaho ko uko uyibona nanjye niko nayibonye. Ubwo nyine video nawe bifata uko nayibonye nuko nguko. Gusa nuko nayibonye nkumva nkurikije ukuntu imeze, nkumva ntago nayihererana, ngomba kuyibasangiza. So murakoze mwenjoyinga ni video, nizere ko muri hose mugubwa neza, Uwiteka abane namwe mu byo murimo byose abahire. Kandi ndabashishikariza kugira iki, gukora subscribe kuri channel, kumfollowinga, tukaba dukuma tubana. Ufite n'izindi social media wankurikira kuri TikTok ni M Tyson, Instagram M Tyson, Facebook Taylor Maxson. Ndabashimiye, Uwiteka abane namwe. Reka mbahe video no kubatindira uyirebe rwose nawe bifate nkuko nguko uko bitekereza nyine nuko nabifashe. Sawa murakoze. Uyu mubona uyu n'umusirikare uyu n'umusirikare tuvanye ku Rusizi dufashe ihene zazigiye muri Kongo. Niyo yarazihagarikiye amanje kudutera amabuye. Ariko nk'abazuru urabizi ko abashefu bahe kuko ayo bamenyesha turi kwatera amabuye. Uraziraga musaza we afande ngoma nakubwiza mukuri urabona iyo nko urasuma nturasa babiri cyo mu mwanya ndayikwaka uyu mubona tuvanye ku Rusizi tuvanye ku Rusizi niyo yarahagarariye forode zariko ziracabuka ihene hama turazisize mu maboko, none uyu mwanya nisa tugeranye kwibarabara n'inkoho yarumye agomba kuturasa. Ibi muri ko murabona aha turi mwibarabara two turagwana nawe. We muze uraze ngoma nakubwira wa mu mwanya uragira inkoni wewe nice ndabikubwiye wa mu mwanya uragira inkoni. Yakare ntayo wari ukwiye naho wewe wari ukwiye ahubwo twabwize tufise ntabwo zirasa uraze nakubwire arasandu wa mushenzi iyo mbwa yimbwa tweza dufise ntizirasa tiyo sha aha none handi twashitse ese ubona ari umwe yofata aho umuntu yasa kuyimwaka ntabwo dushoboye. Uyu n'umusode yamanje kudutira amabuye mu Rusizi. We boni urabizi ko nasaze jewe mu mwanya ngo mana mukubita inkoni yo mu mutwe ndatse ko usubira inyuma. None umwa ahubwo uranateye n'isoni.
zirakwiye ne